If on your SC money near dance, yes, it was happening to pack, yes, and I'm wanting so just say to me be back and no air no cray. Now, one call court first, what injunction call your court to me. One should to be back home, man. Be very careful, so you tell about Aye, or do bruni. A foot in a bit room. What there, no pa. 1 more yes, obey, buy 1 KK. Na nia ya beto to na on from la social media but ye me chi me nsem wo so bi ni ko bebi ko ye bibi se on pese nkunum die ba on mafa sa de no akoye no a de na adane no wo mo ngina yi cause asusu shansu bi be ba ti mu fi se mo prepare ye find the way mo go mo de sie de ni ma se wo kwan bi na papa na yere kitwa no mo bia ye so no no betwe manso bibia ho wo for ya nyese oni ni betwe manso wo ejapade baby a papa ni ye real baby oba kire se entoto bia mu fa ntoto wo boko wo no bi send video ma mi say abrantie bi say 25 December Friday ni ba wi asi ni enti ono ye ak Oh, a bunoa. me one na me baby nya na we are there so friend me wo abrantie mo ko say one onya broken heart ak na ko mu sini enya ne dia oni kaprode ye ak some of them keke say we asi be say wo mu nye prophet wo mu nye gifo Women are content creators. Abusia breaking news as adwe yensa kan de kamera se ayayam hwehwe efabi aniage efabi so ewura wo anopai yekokopie mu ewo Accra High Court ya na eye asetena court no eko edi Amada de Lumba injunction ya wo mode etu ayi no so no na abusia injunction no eko ye edi mama me akosi abempoma ya na court no twese sa adwe de won kwai na wo mko sesi fie be na wotwemienu ansa no masa fix date ya wo mode be ye yenti fitia no kana be se sa adwe de na ga na fo nyanim se de Lumba yi no enya amaso abusia fefre de wona court amno mo ana judge na kire se anoma bi san be kan asem bi edigu na sumte ne o sign fra asem no na ne nsem ni nyina ne se abusua pani kire se injunction na court no dia to de oni court ni asem wonti ne mra ntwen waje atum ne mbom no ye nyina enim se wadi kan sisi canopy ni ade ketrafo anu aduane ka e ba ye yida Luba kwade ne fifi duma to ho ni ade waboka ne ka wabo no 2 million Ghana cedis na se old currency no 20 billion etene abusua no entia sa aka no emfama no so mutiama ne dia ene na ayi ne de ya san pedate fufo ne de ahye eno ana court ne se ne abusua pani na asem woka no ewo muto mo ma abusua na obeje injunction no be 2 hours so mo fa 20 billion no emra na mo fa ma abusua pani no de mo abusua pani dia ene na ekwan no asi de ma ne se obeje ye no mo ma nya de a ene mo be ye ayi no se ne abusua pani no che ne abusua me no ka say 2 million Ghana cedis no entimi amba etene wo chena no kumasi ayi no ba so dendende eno ena magana fo ahu akwakodwuro mu ye pa mensa aka prophet Adona wa ha ye ne ba be din komo na ansa na no ye be di ka akwakohwe ne course e wo court dem abra judge na san fa asem na wo kire busua ne say wo ma 2 million no e fa ma busua pani to park se ne be ye na injunction no e betima ye adwuma. About 248 the general jurisdiction 5 presided over by Justice Emmanuel Kwesi Diabo stated say ebo no mienu na ebusua eye Judge Lumba ebusua e de asem bedan court say ene court no enhwenka bi ma woma court earlier decision e de injunction it so no court was specific e say by 2 p.m. say ebusua ni tua 2 million Ghana cedi e de to court ho me na okasa sesia about 248 automatically the chair nyina ne say that order no aye adwuma 2 abo ama sema aduanan enkono aba beto so bigusu gina high court obi ametua sika bia we kire say Judge Lumba yie no ebeba so respondent ne lawyers egusu wo court dem wo say omo twen na magi order no omo ne lawyer wono ne begina mu ema transition funeral home no ena wo court dem wo so ogina ho atwen agi order no owi a omo nyina betena ka mu akọ transition akọ fadaji emu no e de akwa santemantem eyade a menya nete yese abusua pani ofi usunsu aba bedu nkran ha oba be fa ne dehye emu no e de akọ now back to issue no the ebise bi one say ekwan so ye betimi the injunction application akohia omo kwan so ana enye saade a ne ekwan da ho say Judge Lumba eyie no esese baso ochina nyame ya adoma sanse no mienu akọt share say yentua 2 million Ghana cedis no obi a metua sa sika no
Shane so say applicants ne lawyers nso egusu wo fie ha say omo keka nkrata abom akeka niema asiani say yade a ombenya sika no aba betua ana say ebi mpo a ansana no me ensa na say no nine bebon no ma file another injunction e de atia but as at now there abo 250 pepepe court no ya pon the court ne mpon kra orders na court ni make say by 2 p.m. pay 2 million Ghana cedis no ene obi beka say omo ntimi ani suntimi court no order na yadwuma lumba yie no ene bibia ntimi nsi kwan a o kire nyame yadoma ebeba so yegusu watwen yem se bibia atofoma yebe mo aso ate abusia wei ene ne court so e wo court dem ho sabre odifo ayeka do kam ho ne ma na kwa ba na afi ye ni nkomo odifo mo akwa ba no ene de ase movie na Ghana for ye hwe no ena ase mu a esi de Ghana ba ko so menyi ni se ebiasi ye be ko no so na de odifo ye ni kan na ye nti enure ya me ho sisi wi ye nka ho asama fa ye wi a ya ba na ene court aye no so yo who say abrabon aye bon yare bebre de di ni penya wasase so nipa bebre kun wo mo yare obi abobre dum pempenso bi anfi yare bi abon na wa ye ni wo so ye bia ontumi sọrọ njira ne nan so nti nyame adom ene yankopon abofo a wo mu bible so obehye won wo ahwe yen so yen ho ba asem bi yenkoto amaniye bi mi bo penin sa adade adaiso aba we edro bi a be friend for you one herbal tea wonye bi no se wo yare o se won yare o wonye bi no ma a protective brain no ene wakoma ene liver e boa so na wonya kidney problem bia e wabrabo nti we friend for you one herbal tea we no bi o diabetes and as a pressure hand pa wo na pressure mba fom gina sura say gina wa yi ne dro bia ya prescribe man so still we so diabetes sugar cholesterol nye bi no ma e betuase ahye ya bi die nyam ela we so ulcer herbal tea so the ulcer wara na ulcer 2 nye bi no mo so nti ko bia wo nipadua no mu e be gwa shobo aden yankopon die nua we so my friend back to send that herbal tea nipa bia wo na ma brabom ban bo shunshun wo ban bo hu yia nya ba bo betumi adi ye betumi abebra ko nim so bi bo duan kan obi tu eduan kan na one thing say ye protection fence ya de ye protection e de bobra ye bobra mesi yi ana wo ya so nye bi di ko mu a be bo ma on nam be mistakenly obi tu enko hia o men kaka won to enko yije won kwa mfiri usem nti we tu you one about it physically a protective spiritually a protective e ma okra na ye din the bed dey show be show wo crash wo binya we typhoid herbal tea so wo bi a typhoid di nia onye bi no mo suru nti betutu ase we show power PT2 spiritual healing body and activation of the show same grow 9 onye bi no ma weki okra no nipa bebre yare a wo mo yare a wo manu mendura wo mo nya wo mo yare ano ayaresani nya se obi na osunsun nipadua no efia kan se fika okra na abobra nko wonim obi wo yare e di nya che obi na okra na ayembre osunsun nipadua ni ntumi operate wo nyu ne dro bia wo nya yaresa obi wa spiritually ye keji ni show no ti so ni ntumi rotate nti be se na anu bedru abenya yaresa ti nye bi no ma wo ki okra no eyi ku fi wo mu ema okra ne ye din nam ema obi mfa enwuhu ebi nto so we dompe herbal tea ena sciatica herbal tea ena catholic ena bam obi wo a de dompe mitwetwe no obi ne kotodwe obi na stress ntim twetwe no sciatica obi on spinal cord mu dwe no obi na mo na wo se one hu wo so chechecheche dompe mi ha obi on de wa enkono nya for you wan bi no betu ase but one thing is say mintonye dro misayare ko ayare say so osunsun mo asa ne pie hunemu ena ne yemfo ye ni do so ne bi enimu abrabo no bo se wa hu ti ase abebo brasan we ye dream services obi o da on so da ye adaisu ya dia okra na wo mu e wo sa du bia sori na bibi boni ba wo kwan mu fa sunsun sema okra na da ne dia kire wo nipadua no ana epi adaisu na wo go to one am ti wonye bi nnum na obi a wo osi mi da me so da ya na me wi fi mi so da bebo am wo da hwe no obi we cardio we secretary obi a wo BP pressure how
Audi tia obisi pressure ni do no. Within the prophet adona. Upa Brian Tunchia. One thing is I mean tongue drew Messiah. You be no ma. A bell tree association ya medium. Pressure and diabetes na one way. So diabetes is doing yes, the type 1 and type 2. We have been in mushroom tia resorba. And away we straight to be without two come one no beer. Or asthma. Or the tia out there. Unyan drew the prophet adona one drew. We have stopped drinking about it. So we should be a what on some more than call we send within it here. We live in the mushroom tea. I resa the show shoo and send a peon name. Obia Yarabia also Tina ya. Oko hospital the next day. Doctor say, when you have diabetes, what's uncle because when you have kidney problem? What's uncle because you go to drink? What's that? But you'll be the work with Jai a druso and will be a BBA. But if you be knowing a bisa and show my dear, no more than Yarasa. Yarabia would the numbers I see so. Yami body, your man body, within the prophet Adonai. What this year you are reading here on the sunshine, Yanko Ponti, when you are research your body and couple dear. Would for your dad so I said, if you are fair, court says I brady, I was a penny to pack a quemudaho, won't call any, Mamma Kusabin Poma went near for 2 million Ghana cedis no, back. Until we shall penny coin. Aye. Oh, and there, never can say. You wish you be a woman to a mass. Okay. And I wonder what master my called dying court. And I called to say, Munko say, Namon Trench, Namon to Moniama. Mbra called to the mound, woman to me this. Then I say, Quemo the horse said, we shall penny share no cranny dish in it. Mewa. It's a Quemada. We shall any young camel, Munko Mudish now from Dreamer. Odifo ne SC mani ni adanse se ebusu penny to pack yesi na monte so je se tumi bi back no eye no kre na won na court first won ko wodi injunction ne call ya court ji tumi won so tumi bi back o man okay and tumi bi back o man mami tu nipa fo no part ames kasim o ti du fiase okay to be a one we do fiase na that remember what be legend okunintina na sema aba mo bi ekebi okay so I said that remember your ordinary person bi anka ye ni emma na ebushia no won na that remember ja o mo chiri no enuano mo fasefo ebushia that remember yere ketwa no obi anye very careful so so nti ababawa eye odobroni afutina metuom what the mopa one more yes obey abuy one KK na nia ya beto to na on from social media odi for sabe ni SC eyi no na ni onyamo say ento fom enemi ni am to fom because anopa ye the injunction at so eyi so eyi na etimi amaso omo nkotena se na omo nkototu fie yi no mo hye date fufuro be ye 3 hours later oh ye injunction no eye ne besan ba so obu okoye na adwen se okọ eye na nyama so de masan eye ne echina no e be sen wudi wani kare ne ekoso ya sen na echina ye ne e bom pae se bibia be ko se ne o se ko but eye ne chi ni sem wo odi fo nsem ben sa no ko baby ko tu anamon bi se e wo se nkunim bi ba o mafa Soon fame as some Namik because a minimum could baby call you. So on person couldn't be about Mafa. So I don't know what coyen. Ah, they're not done. 1 month in a year. Cause a soon should be back. Now, I am more Brimubia. One blame one cassan. We got a fortress at Wokono. Enya kusa bempomako na we eye sunsumoku na aova no abrabon bono ne yemfa yeni hu do so se ne di ni na abrabon se wanti ne bo ase obebo brasan sa na wi aseneti nti bibia ba wo buhwem na wonti ho ase a ye de kasa brebre na ma ba ede eto okay ebuhwem bia wonti inti bibi bampini fo wo fie nya bibia na yesua bejo
share once I'm born with a yes. Once I know can. But born with baby. I'm obia Dear Timon can yen say, Nipa to cry for moon and condition or cranny pat. Tell men, never condition the pain yam, a quiet mission not to form. Men, not to form a baby. Another boy. Go and make one not respect her. Nipa ni bi mamu ewo mamu ndihye no nsem bi akokoso kasa bi akokoso ama enunyam no hwate timu fi se mo prepare ye find the way mo go mo ndihye de ni mase wo kwan bi so odi for abra anopa rule no ebaaye no na ebi kire se Daddy Lumba saman ejina na erepani na chi ama ne wo hwehwe no akoyie di ama no sabre na rule no asan adane sabre Daddy Lumba saman kwa ya chi no jina be see kakra me de minim ne hye ebusua ni nkambo na wo hwe na wo kra papa ne chi na papa ne yere kitwa no mo bia yeso no betwema nso bibia ho eyo odobroni bi Wait for yes, sir. On any betchman show, a japade, baby, a papa, a real, baby, your betches, and to be a mufan to a boko. We are seeing every new girls in the anymore. okay It's a babble one, tear shadow, and number Bob Rabbi Samba, which young and probably brew assassin here. Me, your similar, men penne, may say. What's them obino born na enanyum? What's why you trying? What's them din they want say ho kakra no. Say ma me no ne ho kakra no. Oh, what's them din they what's them bare. Hey, say ma me de. Hey, atisi ma me. Ami sha mo bibi obia. Say what's them kakra no. Bi nisi. na we no hwan na ye na asam dendende ma me akusa bempoma. O ma de hu ni am. Say wa na usapeni to park. Obi a hu ni am bobo. Ede Ghana fo bisa se ede na busuapeni uri fo wo hwa ede na busuapeni wo je a chenchen se chine twemu a ontimi nya yi Oh, se busuapeni de o say wo mo share date 6 and wo mo de call ahemfo ni ahemfo de call 13 nti no only de ahemfo ne kan ni won to ahemfo ne de call next 2 years ra nko to mi kan hwe nko no wo hwe na wo hwe busuapeni na nia ahemfo ne kan no otie you na be say busuapeni ye na sam de nko under 6 no no ko be fight you so ntia ahemfo de no that otie nia ahemfo ne kan ye se na ahemfo na kadia se ya na ohwe na waye na wodi asem se nko ahemfo no wona ahemfo ne se won san kon ahemfo na nka se ya isa date na busuapeni nka se ompene ye trust ahemfo ni date no enye confirmed date na eye proposed date ya wo mo de ma abusua no nti tiri ahemfo de confirm date ni bae wo ma fa confirmed date bi am ti ese ohwe na osie ne di hye no asabre ahemfo no so abetwe mo ho de afre yie no nti na ahemfo na twe mo afie yie no okay ahemfo ne di date bi bae ana obi so ba abonten ono so di date foforo bae ana yesa ahemfo ne wo date bae so obi so date ho na ma ahemfo ne bufu ya mo twe mo afie yie ho na problem no let's what train penifo no wo fom okay it's date 13th na foforo san ko ba match no esa penifo ase we tutu anu ma ho na de be kire peni se peni modi oni peni abetena se esi nkungwa ka asem ama penifo ase yenye ni sei na asem no afa bi dia kokot na court gusu di asem no na nka mo isa date nka mo wie nka mo fa company for eja no ehwemu a ye hwe nyama ne sese na ade aboboso ti mo da wo ma date na nka mo de man ya hyese no ke be sese mo tumi ahwe na mo ye ho bibia mo oh okay ye ma no ye na na mo no be kan se mo die ni die adan amaye ende saade a date be na mo kwadwe hu se beboa na no mo da wo mo ehwe nka hu se mo de kose man ya nka se o nka beboa busuapeni ode se bi kwotena ase no osi wo mo hweye no e kose beboa ana ebusuapeni ti hwe na wontoto mo niam nkosi se de ana yesa na ti se mo tie mpemi adwe okay na pekupe mo de betum fa memu sha mo mpeni nimtia okay hey Ghana ha efie bi ni me be kasa ama betumi aka ene se efie ba ko pe no bi ani
ene nia kai keka ho but you feel bi wona bie na no kese se ya mutumi twi wo fom aye fikasi sanity obi adin penifuni what you say mimi hene awo okasa esa so no hwe online no so wo onti bibia se o san kono koje ko chire no na penimu se o wasem ade abedi ampa ere emu da ho etoaso asana bibi wo ho a wo dia betu abontin wa sa o do kokoso tu bibi tu mfame ma wo bu mpenifu animtia ye fe ni die mani ni die hye no se nyama we na mande nchiri mana abani pinti nyama bia se wo kasa ama mpenifu ase mpenifu ni anokwa wo abrabon mu bi so e wo ye dan bibi ehia mpeni adwen odifo sabre akwakoba ne sei ne edi kan ma me kusia bempo wo di kan kantam deda enu ye baako akoyi kusia e wo court dem mienu ni abai wo betimi e dia fasunsun from say okay na ade no court na court achinchi me sadia me bodu dia to semi koso dada baba bia sunsun sem ne nam no power be over power that spiritual no okay tu mi ne bi didi bi echi o ti sunsun sem ne dia koso dada e koso dada na mo ntu ne dia koso dada ba wo munya very careful yen hwe dada lumba na yen fa yen komunisi na bra ba wo bebo ye se na wo te ase na ne life very secretive na hardly se Ghana fo ni me ekoso na bra bo na wo wu ye na chia ye ho na enne onipa baako ye baako ruling yiru na aba wo na ayi ni so no yen hwe dada lumba na bra bo se na osi bebo abrabo ne se ne odane toye na chia ye yebeka ne se na afa na afa komunisi that lumba no nim so wu a ne chire beyen semsem nti nim dwumba akobi krade o hye bibia wo mdada okay ase ba wo mo yesa na kra ne bedi aweho nti wo mama se ne ndwum no boy no ne kra ne bi aweho na eye ne chi no e okromia me se aya media for mo mani ndi ebusuam yenu ni chi after ye no mo de mamu de beba bonte odifo waka after ye eye nachi after ye eye nachi yedisi clue then after ye no ebesi emre ben ne beteki effect time ben ne hwe ne kwan ye bon pa nyame ti ase fe abrabon no se we hu ni abrabon ne botia obi di ase me ba beto na nipa domini e bekwa kodi ekiri ekire mo se nya nipa ne kane nya no kore no na we deceive nipa ne nya no no bi se ne video ma mi se abrantie bi se 25 December Friday ne ba wi ase nya nti ono ye ak ebunoa ani social media so ni pe bu fa so me ho na me be bi nya na we are there so friend me wo abante mo ko se wa no nya broken heart ebi wo no nya broken heart two ngo se onya content creator ak na ko mu sin enya ne dia odifo enya ne dia me di the prophet adona enya obi a o hwehwe tiri enya ne dia sa ak ne enya ne dia sa ni odi ba so te akoto ndua ne ade ni akotwetwa wo bebi a wo moton ndua na akotwetwa videos obi odi ni ndua ko no video ye oni kaprode ye ak why 6 enya ne dia ewa no mo wo ente bia moto mu ka social media oh sa enya ne dia 25 December bibi eni wa yesi rade mo mamo bo ntina mi so unya spiritual healing board wo be ya awakening e go say trust obe activity show no obi kasa na odi atrawo no okay mati obi ni 2026 20 nsu yiri baba let me tell me kasa when people 2026 year you me spiritual no my number 1 ewia na ewu ewia eni we say afi we so to pa oni mi ntia odifo denti this year nyame obe take in charge na dwuma ebe wiye nti so bia so release sa nti insem bia wo mode pa bontin no one thing is I am in condemn will be prophecy there but said before na nipa nyame yi achenya wo mo san bom pa ye bio no bo say sem wo mo kan wo mo ha nkofo adwen keke
nti na msi nipa bia wona ma pedifo wo brabo obi amfa sense mu ya mehunu na ebi esisi wa mama nso bebre show nyame sise date obe se wiase ebi ni mu nton mo japade nyara ba ya na South Africa podi was so be poison members nya ba ya obi di also be di nkofo the members ko gu sell so a wo mu wura all these things no some of them keke sense me say wiase be say wo mu nye prophet wo mu nye difo wo mu ye content creators they just want more to be to inform me say befa okay spirituality ntisa nyame mfa gu hye ne mam pedifo chirkwa na pebambo chirkwa obi kasa na odi atwa you show will tell us nyani pa ne kan ntisa we are afi be ko wiye nkom se ba de mu bi maso ene 31st December ye bet adentia wo say afi ko wiye na nkom se ba so we difo a uhu ade a apribia uhu nieba misi betumi what natural 2028 how goes parliamentary seat ebenya bibenya I can give you all the details but politicians no one more year I am say no they are too odi for ye de enkomo no esi ne kwakra ma membisa wakoye sunsumu ni pei na unim fomi asofo ni bi di ka ba hye enkomo kyerese ne Ghana fo bi de ye de lumbaire yakosu asewa no ya enti amanyame ebuafu na eda ye de lumbaire fom no ensuo beto enti ono kwa de caution to ho se mebo bia nkwa yi na se ensuo bi beto no ebe sai ne mapa odifo court amakwan se ye ni betimi aye waye sunsumu ni pa yedi enkomo ni si echina wo hwe wiem a sai na ne sese yie no ebesai ana ebekoso me pa cho me hwe wiem nti ri fo wuntimi nka ne sunsun afom bibia afa yie no adenti no bi ye ne di hwe yi no be hye enkom se nsuo beto pese nsuo to na se nsuo to nsuo stop no okay nsuo to wari ya nsuo no be ya okay nti ebusuan mpe se woni wo de won pa me famia prophet aduna be kwa kwaya mo ne sha se tigu ya clean what ene se ai di fo bebre ye wo sunsun ni pa bebre nsuo to ye wa aban bi be 30 seconds ye wo ebinu mo ye wo ne dia aban ye wo ne ye dia abo eye bebre we po ne nye dum bia we di fo ni se woni mi ya na se mi hu di fo ba okay nsuo ye stop no we meja mi prophet aduna me stop e be jai okay mi prophet nsuo ye friend man to say Elijah to me kasa ma kai ai kwan so tumbi ma nya kasa o nyame nu nyame bete dia nipa be mu nyame tumi abrabo no bo na bo ne tra obre o shi abranche ba kwa yon ade wo bo wo de ma na afi wa no dem o divorce wa se me wa 6 months ago o so ya so tu kwan na kwan to na wutu tumi be na edu oje o ma na o koso le tumi o e be si de na receive bo fo be na o ko introduce ye so ntu kwan keke abrabo na ebo nipa nti abrabo ne boase na yehu de we wo hye ye bo bra na si ye okay yes I ubeye dede wo mo ko court ya wo ma first rule ebi ni mu yimi hanki this is second rule na ba hanki ni wo mo yimi bi wana ya ye di academy di kan court na wo bibim obade yen ko ponche obi bia na obi bia akoma so ebisade na o wa pe bambo chiri kwan na pedifo wo brabo abusia se wudi kan ewo kota na woni bem we ne asia me wo sa asem aya na mpanifo ka no eye no kwasem pa no pa na ebi mu him hanki dress wo modi nkunim eduru jo ye no sa be dom de hanki no pa wo manimu a inkugo akọ ede ama wo mu me ne prophet Adonai e na etwetwe enkomo no mesra se obeja wo comment ewo comment section ho ede ama me all the social media handles no eye too much gh o subscribe like na wa share na fofo so enye bi ahwe me din at the dark gold ye be sen share